Zmaja sta uspela priti do žoge, tu je Stefan Savić. Kronaveter. Še enkrat Savić. Savić proti Benku. Benko je poskušal s prve strelom, ni šlo. Še enkrat Benko in gol. Začetek 13. minute, Leon Benko. 50. minuta tekme. V prvem polčasu so z prostega strela zadeli vratnico, kako bo tokrat tu. Žoga v mreži. 1-1. Miškić, strel Miškića, gol, krasen zadetek Danijela Miškića v 66. minuti z prostega strela in Olimpija torej vodi z 2-1. Samo tako može napredovati dalje, a sigurno da je ovo dobro što se uključilo u rad i tu sad na utakmici puno mladih igrača. Evo, Turkuš je baš zabio gol. Tako je, torej Matevž Turkuš je dosegel zadetek v 75. minuti.